I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju najnoviju epizodu. Danas ljudi, kao što vidite, igramo Zombie Catchers, jedan najnoviji serijal na mom kanalu. Ovdje mi pravimo od ovih zombija hranu i prodajemo u našem restoranu ovim ljudima koji se verovatno truju, drogiraju i tako to, ali to nije naš problem, ali mi. Ovo, znači ovdje imamo raznorazni leveli i zadatke. Kad uradimo zadatak, evo već da mogu uradim zadatak, sad smo upgradeovali ovu mašinu, sad nam ona proizvodi više ovog Apple Jelly Bila. Znači, ovdje mi pravimo hranu od tih zombija i mi ovim ovdje ljudima prodajemo. Oni se vjerojatno drogiraju, ali oni to ne znaju, oni to ne moraju da znaju. Ovdje imamo još puno raznih zombija, ima puno mapa i ova igrica je baš velika, ali također ovdje imamo i razne rank procese. Znači ovdje je naš shop, ovdje možemo kupimo da ojačavamo oružja, neke da dobijemo skinove, dobijamo nagrade. Možemo kupimo više dronova da bismo lakše hvatali. Znači igrica je zaista super i kao što, evo sad će da vidimo. Znači ovdje imamo više mapa, ovo je swamp, močvara, ovo je beach. Kip slobode, dobro, neću komentarišem. Plaža, snowbile, samo snow kao Chinatown, kineski mali gradić i laguna. Ovdje bukvalno ja sam stigu do lagune, pa sam izbrio pa sam panel instalirao i ovdje bukvalno mi smo ispod vode. Znači, plimo ispod vode. Ima raznorazne super stvari, nadam da će nam se svidi. A mi se vidimo kada nam stigne naš dron. Ljudi, stigo nam je dron, ovdje može da uzimamo oružje, znači, ali moramo da ih prvo otključamo. Ljudi, stvar je jasna. Ovdje mi postavimo mozak, zombi izađu iz zemlje, da ga uzmo, onda ih mi upucamo. Evo ga, šišmiš. Tu me ne malo konica, evo ga. Dođi tatici. Ovaj ima aklub, znači da je malo jači, ali, znači, malo ako i imat ćete jači shot. Vidimo što ovdje skače. Ovaj ima čekić. Znači on može da vas stanuje na sekundu i jako je zeban. Znači morate njegov čekić da izdrofujete. Više sam pogodio. Stanu. Evo ga, znači imamo, već smo skupili, znači bilo je samo 6 zombija, evo sad, znači i zombie catch, very good, evo, znači, i sad oni idu naš drive-thru, na naš restoran Sveta, ljudi, na naš restoran Sveta. I sada mi ovdje njih samo ostavimo u njihove lepe kapu, da njima uživu, da se malo gnjecku i da im sidimo krv, sok, šta god to bilo. Neću Snapchat, Instagram, mršučku mater. Ups, što sam opsovao. Zašto ovaj mrš? Zašto? Zanemari preaglaš, molim se. Da, pokušat ćemo da vam preuzemo ovo. Hvala Google. Skloni se, shvatili smo, sklonio se oglas. Fuck you! Ništa, znači, treba da kupimo 6 da bismo mogli da kupimo ovo. Da bismo mogli da pojačamo plus 5, za 50 da bismo mogli pojačamo power, znači da nam da pravi jači damage kada ih satamo. Znači to će biti, čekaj, idemo dovoljno, imamo. I to. Naša misija je gotova i sada tap to level up, znači sada prelazimo level. I level 9, znači, ovo put su ove uspaljuće strelice i još ova 2 eliksira, ok. Nije loše.
Znači, još samo kada pređemo ovaj level, onda idemo na... Koliko nam traži? Nije puno. Dobro, evo, stigao nam i meč, divoca. Dođi vamo, sad ću da ti ja catchujem. Yeah! I'm double legend! Ukečao sam običnog, najslabiji zabija lemon zombije. To je, ja sam profi. Ljudi, sad hoću da izeznem. Ovo ima super jak oklop. Vidite ovo. Kliknite da sad imamo praćku. Gledamo. Ali mi prošla im praćka uradila. Ste vidjeli, ljudi? Ste vidjeli ovo? Ste vidjeli što im je praćka uradila? Pa nisi bilo njak da pomeniš. Znači, ste vidjeli šta nam je pljačka, to sam kažem pljačka. Praćka uradila. Nije praćka, nego mreža. Ipak je mreža. Ali kako je to dobro, znači, super. Olešili smo ih. Ubedili smo ih. Čekaj, koliko može da ga upgrade-ove? 10 dinara. Može. Bolje mi dođe tako nego onako. Ajde, može tako. Znači, nek ide. Može, okej. Ljudi, upgradeovali smo mašinu za limun. I sada nam ona duplo skuplje. Sada jedna čaša 10. Znači, možeš primiti 20. Ajde, stavit ćemo znači tu. Ljudi, znači, jel vidite ovaj prvu misiju? Sell any production. Da bismo mi radili, mora da zaradimo određenu sumu novca. A ovdje moramo da kupimo ovaj pištolj. Da, tako se to ljudi čita, bre. Aj, alo. Ljudi, sada mi moramo da čekamo 5 minuta da ovo prođe. A znate kako da ubijete vreme? Evo ovako. Uđete u Minecraft i... Let's go to play. Ne, stvarno, nisam da mislili. Nisam mislili da ću da igram Minecraft sada dok snimam ovu igricu. Pa mislim, mogo bi. Ajde da kažem, mogo bi da igram Minecraft i ujedno da igram Zombie Catcher. Ko kaže da ne mogu? Da mogu sve. I catch you. Nisam pričao, vidite u šumu ovdje. Ako tu zombi uđu, onda su oni pobegli. To je kraj onda. Nisam vam to spomenuo ranije nazvano. Tako da morate da ih pogodite prije što uđu u šumu. Ako oni uđu u šumu, onda su tamo bezbedni. Znači, dobro. Sad će pređemo, znači, level. Ljudi, nakon 3 dosadna minuta, evo ga, imamo 1520 coinsa i it's a time for a buy. Da. I ovu reč mogu da pročitam, nego nisam teo. Da. I prelazimo level i... Jeste, new product i još da, okej. Ovdje imamo najnoviju spravu, ali i imamo naše super duper novo oružje koje ja 100% mogu da pročitam, ali ne, mislim da to neću da uradim u ovoj epizodi. Snimat ću, znači mogu se kladim da ću da snimam još ovakvih super epizode. Ako biste htjeli neki put moje ocenjivanje sa facecamom, onda slobodno lupite like na ovaj video. A možda bi mogli da čitam komentare vas. Ali ne, to još malo skupim pratioca, sad još imam suviše malo. Kad skupim pratioca, onda će bude ocenjivanje komentara. Može? Naravno, zato što ja vas pitam. Sada malo dugovlačim, jer još nije prošlo 10 minuta videa i evo, brate. I kako ste ljudi? Dobro, super, fajn. U izolaciji vam lijepo, jel da? I meni onako isto. Baš volim da sedim u mojoj sobi jedno 5 sati i da radim
ovoliko domaćih i to. Evo ga, prešao ga 10 minuta. Dobre, ajde. Ljudi, to je to. Danas nisam htio da snimim Minecraft, ali snimat ću ga u sljedećoj epizodi. Vjerovatno, ako ne bude neko ocjenjivanje. Vjerojatno će biti, ali ne znam, ali snimat ću najviše Minecraft i vjerovatno ovo, a i ocjenjivanje. Ajde, znači ljudi. Vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada, I'm out!